Na društvenim mrežama pojavio se viralan snimak bivšeg reality učesnika Mensura Ajdarpašića, u kojem on javno i oštro komentariše ponašanje Anđele Đuričić. Tokom jednog od svojih TikTok live-ova, Mensur je čitao komentare pratilaca, a onda se osvrnuo i na Anđelu. Ne možete, kaže on, opravdavati devojku koja spava sa čovekom 30 godina starijim od nje. Ako je volite, uzmite je kući. Ako bi vam ćerka bila takva, ako bi vam snajka bila takva, ako bi vam deca bila takva, izvolite, prihvatite to i podržite. Učite decu da tako treba. Ali nemojte meni da govorite šta da radim i koga da branim. Dodaje još da ona nije njegova i da takva nikada ne bi bila njegova. Kažu mu da je ona Crnogorka i da bi trebalo da je zaštiti. Ali kako kaže, i nije dobra i zato gledamo sve ovo što gledamo. U emisiji Pitam za druga, Mensur je dodatno pojasnio da nikada nije bio u vezi sa Anđelom. Mediji, kaže on, vole da preuveličavaju stvari. Priznaje da su se družili i da mu je fizički simpatična, ali da o njenom mentalnom stanju trenutno ne zna mnogo. Opisuje je kao opuštenu i društvenu devojku. Dodaje i da je ozbiljan mangup koja je imala iskustva sa ozbiljnim ljudima. I da nije toliko blentava kako neki misle.